Hello gagayam na imbag nga oras si Manan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itakat, manipod kanikab sa Trina. Sana pud no anagan ngam makablawa mampay ni Belinda Ramos dita Toronto, Christine Gumarang, Gina T. Silvio dita Santa Ignacia Tarlac. Kastiman ti kunanikab sa Trina. Di raman ang biyanang at dabak ng agayim ko may sa abalo, kan adda anak na ija abroad. Adamat kabsat ko nagbalin na kayan ayat na. Ngam saan daan nagbayag, ta nagsapul ti kabagis ko iti upubing. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Apay nga ya sinaanak mo Nabel. Awan mo mo ka basol ko kad ka. Ngam no adaman. Sorry. Pakawanan na ka, Bel. Sorry, Garda. Saan natin na ikari para ditong kalmaysa. Ibagam tagpaisukan niya. At dan sa bali ka ay ayataman niya. Diyak ilibak, Garda. Naitatipon no. Kunak tupay ka. Paya naramid mo ti kastoy kanya ka, Bel. Apay! Pautangan nakman, kabagis Trina. Pangusaram iti kwarta kabagis. Pagbayad ka o ni Garda. Nagsina kami ngaminain ket ang mga nusingirin na kiti nagasgastos na kanyak. Anya, apay nagsina kayo ngay. Kano nakaragragsak kayo iti kalabas. Hindi na ita, kabagis. Saan itan? Apay, anyat nagsinaan nyo aya. Zakon ay ayatan ni Garda. Adan sa baling ay ayatag. Kan kasapulak mo't ngamin ti anak. Isa nagsapulak iti ubeng. Na, agraraman kamot, Abel. Ha? Laklakayan kang magragot ka pay lamadan ni ti anak mo. Siyam nagiti anak mo, kurangam pay layda. Adapay ka apo ko mo. Basta mailiwak ang madaan iti baby, kabagais. Alam, pautangan na kaun. Sigurado kami na singirinak ni Garda. Awan pagbayad kaw. Ayawang kwarta. Adda pang usarak iti basit nga urnong kaw. Iso pasensyakan kabagais. Lukas pangarigan ta singirinak daw. Si Kaman ti makaamo makisaritakin ko na kabagais. Please, uray tagayim mo mag. Ay, ala, wanan kabagais. Abel, kaya't ko ti mangga a violet ti color na. Naked, pangalak nga iti kasta amangga muna asawa ko. Awan mo't kasta amangga nito'y. Kat nagbiro ka Ada ngamin makitkita kiti social media kasta. Iso nga isapulan na. Sige nga ron asawa ko. Agbiro ka. Singirek jay kabagis mo, Rina. Nagadok tinalala na kwarta kanyak. Saan la kwarta? Pati kagawaan. Jay dakkel la refda. Siyak tinanggatang iti dayjay. Ay ket, adaken ka Garda. Desisyon mo dayta. Ngem panagkunak, awan kwarta jay kabsak ko. Iso ano mabalin, hulugan nan at utang naken ka. Apaya saan nga iso ti umay makisarita kanyak, Rina. Iso ti umay ditoy. Mabain nga men, Garda. Ta siyempre adda basol naken ka. Awanan bain nga minday jay akabsat mo, Rina. Nagado ngayon karkarina kanyak. Kunana nila ang patay ti mamagsina ka na kami. Uray lakay kan bakit kami. Adupay ladag iti arapa mi. Agama. Dinadahil na dagita nga arapa mi. Mangilawlawan na jay tao. Ala, siya kung tagkid daw iti dispensaken ka Garda. Pasensya kan pakawanam ko man di kabsat ko.
Saan kumita kanunungan ti inaramid na? Ti panang pasakit na ken ka. Ngaman niya ngay, at daditan. Awanan ti maramidan tayo garda. Inret-retumpay lang amin idikanyak na dya akabsat mo rin ah. Ha? Imbagbagam anasingpet, nagagat kan responsable nga asawa. Kastamo ngamin, iti day di asawa na. Saan ang nagbababae apulos? Italaheng garda. Kinwartaan naklaeng da dya akabsat mo. Iso masapol nga isubli na amin anagas-gastos ko kan na. Kinasarita kun ni garda. Imanugot iti hulugan. Hulugam ti utang mo kung kwa na iti binulan. Ay, no ar-arigain, saan ko nga utang dagijay? Tain regalo namat kanyak dagijay. Ay na, di ka nagkalintagan. Basta bayadam ti nagastos na kung katapnawan rere. Siyak ti mababay ni ti kasto nga raramidam. Nga nga rod hulugak nga rod. Apay, di mo inay-ayo aya ka bagays, kat gayim mo bay. Binulbulatsing mo kumakamin Di nak maniramraman iti daytoy Abel. Mababay na kun ije gayam kaw. No apay ngamin ngayon suka mo Nakakita kalat ububing sininaam mo ito na dagos ni garda. Ay kat kasapulak mo't nga rod ka anak kabagays. Ay adula amin day tangay bagbagam mo. Siyam tinagbalin nga anak maun. Nagadupay ta poko maun. Ngam kurang ang pailang dagita. Diyak kamukang ka Abel. Primaw, insang petkon dito balay ni Mona. Tiyag balin may kadwa nga inam. Ha? Agmano ka kaninanang mo Ay na, saan na Bel? Babakatan nakmatlaw na yan? Nagubing matinobya yung tatang? Ubing pangam siya. Ay kahit anya ko talaga akastra Mga sawa kay manan kat lakay kayon. Diyak pala nakasasawa. Mga sawa kay manan. Ay kahit alis tombot ngamin ti agarim No agkapoy-kapoy ka akit talaga amalumbaan ka, Primo. Love, makakatkatas itimplaan na kitikatas ko. Ay, wan mo na asawa ko. Mabit lang wan. Agi papudo takit inanom. Nakamamuan ayan ni tatang mo iti dayja babae, Primo. Diyak man mo, ante. Napidpidot ng sambot na iya beer house na iya babae. Naulawan dya ma'am iti kinapintas kan kinaubing tinubya na. Imbis na naragsak da kan ni garda kalat mutan ngayon suka na. Wan nga rod Anya nga tangay ti kinaya na iya ma'am. Tsaka mo ante. Saan mo tabak ng nitatang? Kan lakayon. Sapay masikog ka nun di babae. Anya! Ay, talaga nga ro dati nakderan na dyan baga na kaya naman nanti maadaan iti baby. Makapasuron nga ro ni tatang ante. Kakaasyak akan kantyawan na iti kakasinsin ko. Inaati unak ka ni tatang, tan nakaasawa man rin. Dinto asyak kat awan pailaan. Kanya pa lang amin ti kukum ngay magkanakan. Mga asawa kang aminan, Sino nga ti asawa kat awan mo't nobyak? Kat, mangsapol ka na iti armam ta mga asawa kan. Ay, kapilitan sa kastaan ti. Tadyak kayat ti makan kantyawan. Masapul nga unaak ni tatang nga agkasar. Iso nga agsapul akit di man iti armag. Muna asawa ko. Urayin nak dito'y paradaan wine. Tainak pa'y gumatang itinaimas asidaan tayaw. O sige, darasama. Diyak kaya ti aguray iti mabayag. Wen, partakak asawa ko. Oy, Abel! Agbayad ka na. Uray pauna la abayad ka na kasapulak ti kwarta. Ha? Anya ka matin, Garda. Ilugar mo mati panagsingir mo Nagado ti tao nga agdengdengag. Abay, ibain mo ti utang mo? Aglawak tupay ditoy! Tapno maamuanda kinukwartaan na klang gini. Agbayad ka kit din! Awan pa'y maited ko ita. Umaya ki jay balayo inton bigat. Agtis kitar ka!
At dan di tatang mo, primo? Ay, awan da, nana. Napanday di lugar tinobya na. Ay, talagang samot nga itartarayan na ti utang na kanya. Ha? Ala, sumber kayo pa ya. Agkape kayo, nana. Sanan? Nakababain mo't. Anya ko man ti pagbainan nyo. Alakit din, sumber kayo. Naglingtaak ititugi. Naimas nga ikapi na dyan. Ay, paboritog day tatugi. Alaman nga rod, primo, kitagyaman na no pagkapyan na. Primaw, nakitak mo tanapan ni Garda ije balayaw. Nagbayag mo't sa nagawid. Apay, anyat inararamid na dita balayaw kawam mo ni tatang mo asingiran na kuma. Nagis-istorya kami, ante. Naimasan na tinagkape kanangan ititugi. Anya? Nagustuhan na tiliningtak at tugi. Di namat mapanawa na yun. Naghirit iti namin daw. Ken ore ti rice coffee nga impakapik, nagustuhan na. Namitlo ang naghirit. Ay, kastaya. Ay, mabit lang antay. At daawag ko. Hello? Naglokaw. At dalay mawag kang kwa na pinanaawan nak dito yan. Apay, mga sawa kayon aya tatang. Ikasaryaw, tinobya yaw. Wan ko mga raud. Anyam kurang paymet ti kwartak. Agurnungak pay basit. Sapay adda utang ko abay bayadak. Paunandak pay atatang. Anya, kasano apaunain ka katawan met nobyam. Di yula mo Ado, ti agpapaaram kanyak. Ngam pilpilyak lang amin ti agbalin nga asawak. Ay, di ka unay agpili-pili. Ta narigat tinapili, primaw. Nasingpet lakit day, mabalinay. Awan sirbit kinasingpet, nawan mat kwartana, tatang. Ha? Praktikal tibyagitan. Iso amasapon nga agbalin tayo awais. Anwam kinasingpet ka napintas wano ubing no awan mat kwartana. No awan mat trabaho na. O di awan serbina. Sa nabali para balay dan tumut lang. Da tayo matalalakay timanggad. Saan nga uso itan ti kastatatang? Babae itan ti agtrabaho para ti pamilyada. Anya? Ay na, si kamanan ti masabat ko, Garda. Ay pangaasim ka di, ha? Di nakpay na sing-singiran. Tanay, agproblema akiti kwarta ita. Di ka madanagan, Abel. Saan ka nasingiran? Ha? Agpaisaw, Garda? Ramrabakan naksamot laang. Saan? Pudno ti ibagbagak, Abel. Promise. Jakon singiran dagiti ininted ko ken ka. O saran nyo kit di iti kabarbaro anobyam. Agoray ka. Naisem ka ita. Saan nakadain akagura? Saan, Nabel? Ang di mo damagan no apay. Basta di kan agbayad kanyak. Tasaan kan asingiran. Papanam, primaw. Dita balay da na nagardante. Manan, kanayon kamot na mapandita balay da. Apay, anya tararamidam dita? Kwa, ada ipatpatrabaho na kanya kante. O sige, mapanakon tanay, aldawain. Labsan kayo nantay. Inaldaw mo't na mapanti ka anakak dita balay tigayam kaw. Anya nga tayo ti paparamid ni Garda kang kwana. Intan ejay ilirina. Inta agpaparlor. Ilibre na kaya, Garda? Wen, intag papukis. Kapasan na agpakulor ta iti buok. Agpakukuta. Ken agpasimpata iti kiday. Nay, adan saki di atin daram nga okasyon na, Garda. Awan, masapol ngamin nga agpaubing ta, tapno sana madlaw as senior citizen tan.
Ha? Nagruna no adda ubi nga agararum ken ka. Awamot ubing agar-aram kanyak, Garda. Sika siguro, Kagangay na Makaisumaksi ka. Ada pa'y gayam taste ko kadagiti babaros. Mga asawa akong tatang. Ha? Nayaasinaw ti asawaam. Adan ayan, ubiam. Adan, isang asawa ko. Asinaw. Ni Garda. Anya? Garda? Asino ang Garda? Ni Garda nga eksyo Anya? Nagloko kan. Saan ba natila aramidang primaw? Amaw ka mang rabrabak kalaeng. Pudno ti bagbagak tatang. Seryoso ak. Anya? Apa yan ni Garda nga iti asawaam? Nakadudit babalasang iso pa ilaang may. Man ano ko ma? Awan dagas na, tagpada kami anawaya. Uwan ang ex ko na ijay. Kature ex yumatan. Nagsina kailangan rodan. Akay, sublatim may. Subrak sublatim. Anya ko ma? Nawaya nga rodan. Ay, sana mabalay. Sinaam ni Garda. Mangkita kay di sabali nga asawaan. Basta asawaak ni Garda tatang. Iso ti ay ayatag. Imposible na ita primaw. Awan panagayat mo ni Garda. Bak nang ngamin. Iso akayat mo nga asawaan. Basta asawaak. Kaiso ti type ko. Agin inayat kami ka ni Garda. Asawaak no kunak. Asawaak. Primaw, talaga ayan ni Garda ti kayat mo nga asawaan ka anakan. Wanantay. Nagtulagan men ti panagsimpami. Ay nakaanakan, di ka pa'y lagdardarasudos nga desisyon. Tanarigat ti may lawan. Panunutom kumapay na yung bagday tapang ngedeng mo. Napanunot ko ni iti namin ribo ante. Asawaak ni Garda. Ay, Primaw. Awan bibiyang ko iti ibaga ti tao kada kami. Basta nasara ka kun ti babae, apara kanyak. Kabagays, pang-asim, upayem ni Primaw. Ibagam tadi na ikaskasar ni Garda, takababain. Anyalat sa wunan, nagiti taon, ekskaw asawaan na. Nakasarita ko ni Primo kabagis. Talaga desidido na mangikasar ka ni Garda. Awan maramidan tayo ano talaga nga iso ti kayat na nga asawaan. Nagloko mo't na di agardan. Tinutupan na di anak kaw. Awan magkididakis na at agpada mo anawaya. Unangam respeto ko mamit Agpada na nga awan respeto na kanya kitikas na nga aramiden ta. Apay kabagis. Rumbang nga ta respetuan na ka ni Garda iti panang lokom ken kuana. Nalipatam sa amata na si katinagbasaw. Pinasakitam ni Garda. Isu nga itatan na kay liwliwagan. Ada magkarbangan na nga agragsakmanen Isu abaybay antayo idan, kabagays. Enton bigaton ti kasarta, Primo. Wan nga rod. Excited ako ng Garda. Tinak ka di ibain, Primo. Nga oray baketak nga asawaam. Anya ko mati ibain ko. Awan bibiyang day ti panaginayat ta. Thank you nga rod pudno ngay ayaten na. Talagamat nga ayayatin ka. Ikasar ka nga rod ayan o di ka ayayatin. Wan matkit di ala, agawid ka nga roden. Tapno masapa ta maturo para inton bigat. Sige. Babay nga roden. Kis na kon aten na kon. Sika kit demot. Sika tibangagag kanya. Ay, wala niya. Alang nga rod. Babay yun. Primaw,
Oy, primaw, agring ka. Apay tatang, parbangon pa lang. Ay nabumangon ka tayong kakitaan ni Garda. Naatake ka na o kat adda sa ospital. Anya? Kat, kumusta ni Garda ngay kaanakan? Kasya baldado lat ta ante. Kat, mapan mo ka di bantayan ije balayda. Jak mapanijayan. Mga yabay ti mga sikasuken ko na. Adumot ti kabagyan na. Na, apay ngay akasta ka ka nobyam dayjay. Idi saan itan? Inutil mo't Jakon kayat ni Garda. Na, apay ngay akasta ka. Itaki di kumakasapulan na ka ni Garda ka anakan. Apay ngay adimon kayat. Jak kayat ti mga sikaso iti inutil. Siyak kat ti pagbalinan na caregiver nan. Manjak mo't ante. Aniya! Nanarina, da kayo kanumod ti kayat ni nanang mi ang mga sikaso kankwana. Ay ka, wana. Awan problema kanyak, balasang ko. Agsubli kami nga minan ija abroad, nana. Katawan kadwa ni nanang mi. Mala, siya kun ti mga sikaso iti inayo, balasang ko. Ay na, agyamanak nana. Di kay madanagan. Nayunan mi ti swelduyong. Dakkel matgayan ti sweldoyo ang mga asikaso kanina na Garda, ante. Wana, doble ti sweldo ti katulong iti sweldo. Nagmayatan. Siya kon ti mga sikaso kanina na Garda, ante. Ay sanay! Di kalagbain. Idiam mo nga da sweldo, magagat ka na mga sikaso kan ni Garda. Imbis kumasi ka tinagdisnodo ang mga sikaso kan kwa na iday. Tas ikatinubyo na. Ngam tinalikod ang matadagos. Agpada kay Elijah, ma'am. Di kay lagbain iti kasta nga ramid yaw. Ipadlaw yu launay, arupat kwarta kayaw. Di kay lamasyan iti gayam kaw. Kwarta lang ti habol yaw kang kwana. Mangibabaing kayo kiday. Pinagsasawak nga rod ti kaanakak, gapoy ti panang talikudnan, iti gayem ko. Nabainan, iso asana nakasungbat kanya. Intultuloy ko nga rod ti nang hasikaso kan ni Garda. Mano atawan na nagbalin nga inutil, aging ga idipim mo sayan. Alakastan, ti kabsat wano gayem mo, Rina. Alaga gayem ditan, tinagpatinggaan day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, pare ti script kan pare ti drama, ti gayem yo Jenna Almoite. Isagsagot kada kayo dahito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen. God bless kada kayo amin.